Dobar dan. Dobar dan. Pa recite nešto. Daj prvo glavnog trenera da on kaže svoj. Kako je pripremio? Zimske pripreme su, kao što vidite, urodile plodom. Osvojili smo drugo mjesto u ženskoj, treće mjesto u muškoj kategoriji. Prazni su. Bila je to dosta teška borba i trkači su pokazivali određeni otpor, ali na kraju se splatilo. Mislim, kolega je vozač, on će vam možda dobar dan. Gdje sve vozio. Dobar dan. Ja sam imao čast da danas vozim glavnog trenera na trku, pa sam saznao neke informacije da je nekako njegova ekipa bila druga na tom mjestu. Nemam pojma u čemu, ali... A kako je to bilo prvenstvo? Jebite mi oca ako znam. Ali ovako, u toku vožnje mi je rekao da su se pripremali cijelu zimu i da su inače imali dobru zimu, da su se pripremali 3 mjeseca isključivo za ovu trku, da su radili dosta dionica, dobru kilometražu, fartleka i sve. Ja nemam pojma šta se tu oko čega radi, ali on je tako kurčevit da mu se ne da ni pričat s vama, pa ću ja reći par riječi. Može. A recite sad par riječi. Dao sam ti da voziš auto i moraš sve pričati. Pa onda reci ti je. Ma ne, ajde sad a dajte recite nešto o vožnji. Ne, reći ću ja. Ja radim, ti pričaj. Recite, tako. Kaj jebe bez veze. Reci, čujem. Ajde ti vozi nazad, jebe, tak si takav. Ajde vozi, ajde vozi. Ulazim u kadar, pa ja. Kud si uletio u kadar, gle. Čas, što par izraz za taj dio. Nećemo. Bez dečka i devetke. Jeste vidjeli kako ovaj uleće, a? Pa ljudi, gdje smo ostali? Oca i mater. Ovako, znači, trener je imao dobro osmišljen plan priprema, očito je što je urodilo plodom, inače u protivno ne bi bilo došlo do toga. Ja sam dobro vozio, pazio sam da ne potrošim previše goriva, malo sam... Jel bilo ono malo gas? Pa bilo je ono, ali gledao sam da budem ekonomičan što sam mogao biti bolji. Mislim, par puta je zakasnio na trening, jer ih je odveo krivo, inače bi imali oba dva prva pehara, ali mislim, ne bi sad htio reći da je on kriv za to, ali mislim, treba i to isto voditi. Treba i to napraviti, a? Ljudi smo dokači. Ali ja mogu reći još jednu stvar, ja sam bolji vozač nego što je on trener. Sad možeš misliti kakav je on vozač. Nikakav, vozim skuter. Dobro. Čekaj, znači, a je li ima tu koja trkačica? Da ju pitam za... Evo ima jedna što voli... Jedna čačka zube, a druga se skriva. Jedna čačka? Aha, a jedna se skriva. Našla sam šta je u čipu. To je u čipu? To je taj stoca. Znači, taj nama kroji. To oni nama prodaju za 100 kuna. To nama prodaje. Dobro, sve je rečeno. Kao što znate, treneri su svoje rekli. Bok! Evo, pa recite i vi nešto za TV Štena. Ne znam ja pričat. Pa ko zna tu pričat? Ne znam. Ti si taj. Ja sam ovdje nova. Gospon, kaj vi imate prsten? Jok. Kupit ću ti prsten za vjenčanje. Znači, to je to. A TV Štena nas je gasi, vidim ja da je tu dar Marina.